Deka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Uyu ni umwanya w'amakuru bagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro nk'uko bisanzwe. Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2024. Amakuru agezweho rero mu ruganda rw'imyidagaduro ameze gute? Na amakuru dukesha ikinyamakuru Inyarwanda. So producer Mugisha Robinson Fred wamamaye nka Element ubu kuri ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Tanzania aho yagiye kurangiza indirimbo yakoreye abarimo Harmonize ndetse na Mario bari mu bakomeye muri kiriya gihugu bigendanye n'urwego umuziki wabo umaze kugeraho ku mugabane wa Afrika. Uyu musore Element yagendereye kiriya gihugu mu bihe bitandukanye, yahaherukaga hagati ya Nyakanga na Kanama uyu mwaka turimo wa 2024 ubwo yahafatiraga amashusho y'indirimbo ye akanaharangiriza indirimbo Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Kevin Kade. Mu bihe bitandukanye rero yakunze kugaragaza ko ashyize imbere gukorera indirimbo abahanzi mpuzamahanga, ndetse mu mezi abiri ashize yabwiye itangazamakuru ko mu kabati ke abitse indirimbo z'abarimo Wizkid wamamaye mu gihugu cya Nigeria kuwa gatanu ubundi tariki 11 ukwakira uyu mwaka wa 2024 nibwo Element yageze muri Tanzania mu kurangiza imishinga myinshi y'indirimbo z'abahanzi yaramaze igihe yaratangiye. Ikinyamakuru Inyarwanda cyabonye amakuru avuga ko uyu musore ari kugerageza kurangiza indirimbo z'abarimo Harmonize, Mario ndetse n'abandi batandukanye, ariko kandi biteganyijwe ko azatangira n'indi mishinga y'indirimbo z'abandi bahanzi babarizwa muri kiriya gihugu cya Tanzania. N'urugendo rwari rumaze igihe ruri gutegurwa kuko yagombaga kugera muri kiriya gihugu akarangiza ziriya ndirimbo ndetse agatangira n'izindi projet nshyashya. So Harmonize yifashishije konti ye ya Instagram yagaragaje ko yakozwe ku mutima no kongera gukorana indirimbo na Element, cyane ko ari we wamukoreye indirimbo nka Zanzibari yahuriyemo na Bruce Melody, One More Time yakoranye na Kenny Soul. Ni mu gihe umuhanzi Mario nawe yifashishije konti ye ya Instagram yagaragaje amashusho ari kumwe na Element n'abandi bantu muri studio bakora ku ndirimbo ze. So guys, urumva ni ikintu kidasanzwe kuba Element amaze kugirirwa icyizere ku rwego nk'urwo, abahanzi bo mu bindi bihugu kuba bari kumwifashisha muri projet zitandukanye. Reka mvuga ati it is a very great achievement. Uyu mu producer Element na wagenda atavuze ngo congratulation kuko ibikorwa bye nyine birivugira. So ngira ngo mwumvise ko afite na projet ari gukorana na Wizkid umunya Nigeria, igisiribobo mu muziki mpuzamahanga. So Element afite kuzakora ikintu kidasanzwe kandi kizubaka n'izina ry'umuryango nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. Umuziki wacu nawo uzagera kure kubera Element uruhare rwe ari kugira mu gufasha abandi bahanzi mpuzamahanga. So guys, reka nizere ko mukomeje kuryoherwa n'intangiriro z'icyumweru. Tubashimiye kuba mwadukurikiranye muri benshi. Ni kuri Bikorwa nk'ibisanzwe, naho mu yandi makuru ari buze gukurikiraho. Ciao ciao.